emere mejo niyo turo hato shanga you will never get sick ngwaje kanga mwirwariro bandebe kari impura man garmachi mbwe nubwo nagushanga guri yaho gucyo so when we don't have as benefits nazo ne mwabi ntebe kutamba abakozi ikono anomanya waza kuzomba itongoro ryo tabantu kabatakora je but some of the things that would motivate people kubiroho so zaba twine nshonga nyinji erizoba twine papura z'amakura hantu zakugira umugeni omwamwe Moses Mwebesa ningana basanzwe mwita Mwebesa Moses ubwo mshaka aba RDC abinji no mumanya tuzakuba ntureba ahanshonga yo kugira ngo tuzakuba ntureba ahantunguka yo umuntu waburijo akatunguka ata because you see Jemima did you get a million PDM nanye chiriyo mbachira mano babaja no kubanza nimbaza government ninya ndikubanza but do you qualify for that million kana uti ne abantu bareba ngashinyo ndinka nanye kandi yo 39% itawo kwinjirenda nanye kambara kandi bahinjena numuna koga seriously ari abantu nababaye basheme kutunga miliyoni ukagiye hati million ejo hazane yo garre by the way I think they would bakayonjiye bagisya abantu bona abo kubantu baza kugikora bagigarreyo kandi nshaba bagitungire ngo ejo million bagigarreyo aho kwa it is revolving yo ninje baraka revolving but that is how it is kujangu ekuyambe ujigaruze bajihondijo kuyaho akizaza mebe kutambiko no government programs ngo shanga bakuhereza nkanshanju makumyashatazitwara you know one leader banando bwebembezo bunda rurengo rundati konka twira umdyaba kwambaza gaba mbweni jaye simba ntebe boni zari kwemerera umugongo nanayabira emerena nahande ayaba atari bakamba jango gwo benatuye mtwarenga hari kutwereza PDM agenda akomari yezo baramuhire nangwa atabantu baburijo kano bareba bakutabarizo mba RDCs babo esente ngo umuntu no kuza kufuna miliyoni emuhendero tire muke cyatano wahiro kajifuna amabafuna atano amwe kaga kandi koraze kushashura bato bakwenda kumango kafuna kaga ninga atano still bine kubara miliyoni emweso ebintu kebyo nibyebyo Omukintu cha PDM we want to thank the government awugira ngo shuare abantu bingi bakakonfessinga Jemima utabetiwe yuryano pretending me I'm also one of the that what bazengu sate 9 chendire yaza sate 3 yeah nukonde ibintu bagira no statistics zao sometimes they can be cooked konka bazengu zichendire and that is good maybe abukwa ambition to end world konka hatiyo reno gama ngo niwe you deserve people were confessing myaka nkaga ngo tubaka kwataga miliyoni mbwe nabo barumu nufachi just nkachikwata nikuzamba kero school fees nikuzachishasha it's not like nkachikwata nikuchiteko mushawe yanje kokanko kuwagamba tinka down playing ngo abantu tubarukubi ukombyara abantu barukubi umuntu takumanya banaza kuriya ki tabumwe tutekateka ngo byaro bine byo kuriya byabusharo nabatabine aine kubaza yacera kahinjira umuntu yahirwa akafuna kakatoche aine kurundo tuhimba buri chumwe cyona neco kushaka so mazamo tukogo yafuna ka miliyoni kamwe ukabura kumurabyo kuno kumanya baza baza sindike manya za fomo banezinga manyebyo akazufuna umutukogo mazi. That's why we want to thank the government. It is not chintu cyo kuzanza shuare because you know between me and you nabana mu batureba inabantu ko hero bine testimonies ezo kugira ngo nyowe ngatandikise mitwara 3 ngani intere kigombe kubaza impire ngagure kineki natandika kugira nti kandi nteka cyayi ureba umuntu ariho ureba nabaho uri natera ubugombe bwacyaro ureba na stamayino ariho so ejo million do expecting abaraje cause je batari bari batahire nebo byenyama kuija kugira yabihe kabato mu revendijo Gideon Senyomo ni nkureba today you are very smart in a necktie in a suit Senyomo Gideon takusibiza akashonshoro che no mu kwanje on program emwe yonka program asimu kana mno ejo yabachezi takugal nyuma
site za Algazi na nerizo atwashamu tugarukiye site za Algazi na mnonga turebe amurundo ogwe nyuma watu turebe minyeto turebe abashija abakozi gonka weekend twajaka tureba abacyara na nabisikipo emirimo nibagitwaza batata kusivize yo ndi mu Rugazi twino mucyara umucyaro kunakora ki napima nakore ibintu na nongwe byo kwakina no kusa okusensano okusa ebichori okusa ebinyewa ebitugebe kakumwache live achiwe so program omucheze omukozi omurimo gwanja yuje kuganira amazina y'ingo no woha akarganka ibito murimo gukora akaputandika live achiwe so program cyabari bachiwe so kuganira na murimo gwawe Wako jani raka? Mazina ni nasema Jose ni ngashima Mariana, ya Rugazi. Kandi kwa business ni kuza ebyonire. Akashoje kirungu mu Rwanda, umuntu ari nazira sako mu Zubure cyikano kapitako. Ricade. Wotwa cyane customer nasakwija nyuma ya akashoshoje no mu rugo rwanje ayiturugamba yataje kwakira sente umucheze wena na yakira ka sente yo muri wachivi west akashoshoje no mu rugo rwanje no mucyara kazi nakora ki icyari nakoze no reba asini yawe ariyo nafima ibyo nebinyobwa shaha zaba muri kikabe ni biri yataje kusharwa ati manyi wariyo kwe na mnongo mucyara kitamyokwe Uriyo no ukora nariyo kiri mu kitanda kazo kwibira kazuma toje kumwakira kuba no mukozi ayikora kazenje na program ya singo urugendo kumwisha amazina n'isenti mu video nakashusho chaka tukakusia bwa Monday ofisero akana wale kwa hata wakora senti zinga umukota y'ibinyewe na mnogo mu bakigo cyo kumibire cyo wagoba ku cyasinga kwa atibirezo Sirinsi vina kota izo yaza kurenga aje tugamba mu rugo na mnogo gumuri wa Kivu Stade na Frere nenda kutenda kushobora mu rugo atandicyaga Ekipimo kwanda wana suppliers abakozi Tonje nyiraka na suppliers abakozi byo kosa kandi ona n'umwanya wa strategic wo kumanga n'abakozi bakora ayo binaba n'inzu Ako antara abantu bose supply n'ingashike bibaye nyinshi watandukota ate inavyokwe aine chenkumi binaenda kutandika business je nkumi inatandika mu rugo na rugo ko natandika kampeni zinga kwanda kwenda business kandi nawe milioni 5 zona ishawe binyago bya zinga ishaye binyago ishaye jini plan ishaje nebe acha timu ya kanisha yive mwenda tandikina nugo mtu aburizo atine milioni akwa tudirebe mtu atine protein kaine kunga this naenda ku banki ate yona kubankani arustandika tukangana kashoka nuko mjeni kwa customer nakazinga hapo kashoka mjeni shaye acha twazo mu class hii kashoka shikaike mtwaro mwenda When rough frame twaro makumi asha tunotandika business rough hari na wende mtomo twaro makumi asha nalele kutoka kanizani na machi Munasa kureba na kuri mucyara kazi wache atwakore cyo kumibire bya hankwine twakore cyawe na kama utasivu zari yaza kurenga zari yaza kurenga district mu muntu namunga kwenda kushambika yatunga strategic kuko agamba yatunga sales nyingi alisa mabulizo wali yaza kurenga natambo cyazika umaguboniro mwe amakuru cheta business kala kache kwa gamba kwa mwangaje kwa yale mpango kama so kwa business ni ya success ya business kwa ndio na kwa hiyo kujadili na kwenye kama
Omu TV West akashonsho kino mu gwanje ne senyu mu video live nkai TV West turi nkai turi omurukazi aho murembo ramba tino mukozi bakoze cyo nkumire twabuze cyaje na kimpanyi wabyangu wabuze cyasinga ma ukuja kwina na mnongo gwa agayo umurimo ukari mu bwame cyo mucyaro cy'abyaza ngayo umurimo no gukurishwa kwa yasenze abantu bose imyenda abantu kutekera abanje mbere kuri mu mubona ngo bazira ko mushaka yawe kugamba bintu by'umuntu mu myaka cyo cyane yo umurimo base cashorete na kuzi y'abana kandi umuremo rambara urugambo rwa buri cyangwa rwamwe na nubwo bwo muri bati Kuchera kukora kugazi ukakora shamba abenzi nabo bakurabira kisuye no kuchera kasheshe kupata kasheshe kandi kasora na mauno chera nabo nabo kasheshe nazo wanakanyisha hivi kwa kushanga nabo ngira kushanga kwa sababu zawa kandi utwije akenda twasanga na customer ndi customer twakwakira tubaza ku na mnongo gumwe wa chibwe semba mnonga ati kilo zinga na mnongo gwari mukabana bagajuru kumzeka kumanya kilo y'imba kilo y'ebuchori kilo yazinga kilo chejera kumenya na bitano kilo ya shukari kumenya na bitano kilo y'ibimba iyo kwisha kilo y'ibisha na bitano niye bari yakanana ashaka bitano ashaka wasgaurio Msima Jocelyn mama Eliana Rugazi ebigambo wawe nkora yimuka ugendo kore abaki bose nasenye mu video aho muri kuranga kanga no studio imisemu lego kukorata aha program ya Simba Senyomo Gideon we bari munonga okutwisyaho ogo mukazi wamani no wamana bakutura Rugazi nkitwe ntumanya no mucara womukozi shayi 12 cyo kabona abayayigwiye uri client we duke ndi client happy client tin complaininga batati ko kuwareba kuyagambira umukutukure bati wamushanga nkoko yesijere sano ningaci ojoti otogo mukazi utona chi nabasatembereza konkari munakoreka yeye munakoreka yeye takashana ni ubundo ryaho utine cyo gukora so you can't compare the two umuntu utakubaza kuchera shaha zinga ari mu business nakora then ukagambana ndijo kandi so people who still despise jobs by the way apana because nyenda kugambira Jemima on record nuba kuba bari abariyo bakore imirimo ya make mu nabasubutara kira kuba tempted kuza kugira tureka tugende tuze byiki twakora umuntu uri yaho kuba nakora akase so it is people abatine cyo bakora ninga babyangire complete abo kwasa kunurwa kugira konka kanosho bw'umukazi narababurizo ba kanosho taye n'umurimo murungi una baga igiteka gira memtware ibi hatu bakatandika kutera ko bushaho naki so omuntu ori fure involved mu kinde cyayo nakora no cyabagitari cyangwa umunonga naso tutunga bwire bwo kusitama kupuraninga ujore ibintu cyakuba nk'iki cy'abantu abari nka street n'ibeshari ngana bakora kino bagiye bende bakora kurayi mwezo zebikebe umuntu ari necyo gukora no basabuta mustoka umushanga manya to umuntu waye tori chiko rw'abantu baraze byiki bategana sarguto rwanka yibar blocking takuboniwe because oriro ine plan yo kwija so finally ntugira ngo uri omwe ashime kujyanye n'icyari mu icyayo nakora Gideon Senyomo bari munonga kuturetera mu cyarogwe kandi yenda kusima na mu cyarogwe ahugira tereka nanye nzaha ngambe arho abantu bebeka Jemima somebody who says nyowe nyine kindi yo ninkora ungati kubasa kuza TV ninga radio had by not doing that you just keeping knowledge to yourself kandi wabundu kwa disseminating information ejo inundi jo kuba watambira so whoever has been cooperative opening up kujati ngatandikanti reka majizaga ngahereza abandi nobo inecho ryo nokora umukombe kihanga kiba kiri kironja abo kwati nabo wadi developinga wenko kashanga niwo yine kandi ukadona mu community y'abatayi batine hati nababona bazakuberekizo hati nobo bahereza bwenje bwawe nabo bajiro kubaye mu mbeka at least muturaje abo kabo torashange maba abashumu na umuntu naza kwa inakeye naza kwa najati atatereka nyonjere obe maybe mbeka mama Mariana ebibyona so ntubasima mnonga babase kutereza amagezi umukashonshore cyaka akomurimo gwanje kandi naniwe Gideon Senyomo we bare kutisiyaho abantu nkaba
wa tuzentwenda tika ground tugambe no munya Uganda no waburijo abokani to audience yitu twendo umuntu tumugambe sente cyo yakwasa kuiretinga nacho umuntu yakudatinkanye ne mutari 15 ninkoreki tutakaza bari abamaganye ne miliyoni 2 na hatande kanti abukito abanya Uganda binji tutuzine tukusima munonga Gideon Senyomo edacheka ninde bazagenda edacheka 30 zarabo muri shahemwe program yakirisimuka kazomka umuno kace tuza kwanzugarika n'impapuro z'amakuru urupapuro wa New Vision urupapuro rwa Bukede twabitunjira mu studios ntuza kwantugambira ebijamo nahi wakubasa kugagora wabano yinda kusoma ebiri kuciraho kuko bahati kazomka umuno kace program yakirisimuka Nehinda My friend Baka was found to be positive for Mpox at his old age. He needs our prayers. By the way, Timo, did you know that Mpox-related deaths occur among people with underlying conditions like HIV/AIDS, diabetes, malnutrition, and other old age-related illnesses? Of late, I've not been following Mpox issues. I thought it wasn't that serious. So, are you saying that as long as one has any underlying condition and feels unwell, just run to the hospital? Yes! You do not have to wait. If you have any of the signs and symptoms like a body rash, a fever, headache, and body weakness, visit your nearest health facility immediately. We do not have to take any chances, my brother. We need to immediately inform our peers in the club to be careful. You see, with Mpox, the magic is in getting treatment early. Those who have suffered severe disease, they wasted a lot of time either treating themselves or ignoring the disease. Save your life. Seek treatment early. Only from professional health workers whenever you feel unwell. For more information About Mpox, call a Ministry of Health toll-free line on 0800 1066 or send a free SMS to YouReport on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health Uganda with support from UNICEF, WHO, and its partners. Banya-Uganda, mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo uri koresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza umucago kusingura bihembo nyamwinji ubwo uri kwerebera TV buri wiki buri kwehandikisa ni kongera mice yawe okutoranwa ukwetabo mu draw yitu buri rwa mugaga shaye mwene chweka ezekiro waheza kusingura no basa kutware kiwahangura ninga bakwe musente omukash emirunde y'urukweta bo mukazano ni kwene mice yawe yo kusingura eri kweyonjera mweno tarindaho tera star 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe. My friend, when the SOAS started, I went to 3 different local clinics. Can you imagine I spent money on creams, pills, even injections? Nothing worked. I didn't know it was Mpox. By the time I tested for Mpox, I had almost spent all my savings. How I wish I had gone straight for the Mpox test. I could have saved that money and time and started healing sooner. That's true. When you notice a rash of fever, go to the nearest health facility immediately for checkup. It saves time and money. Yes. For more information About Mpox, call a Ministry of Health toll-free line on 0800 1066 or send a free SMS to YouReport on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health Uganda with support from UNICEF, WHO, and its partners. Okay, bwashesha kandi empapara z'amakuru nizo twahikaho hatiya. We have 2 papers kaburijo ino rupapura rw'Uganda. Jema rwakuza kwa nasho mu Uganda munabudu omubwati we turi n'abantu
program wano mu studio aho mukuru mutawe wa Kampala nza kwiza kwa niza Kampala uko fosa mu Ruganda lessons mbwenu ndabarabyemo kandi wuta wano burabura mbwenu mbikwatende byakuniwe mu nyankore ujufune yakire uje nkubanguremo Kansho made a new vision urupapuro n'urw'inkumibire every day no rutunga ku rugo myanya yo n'empapuro z'amakuru with brand new information and authentic information. So headline districts still 442 billion shillings from job seekers. New report reveals corruption in hiring civil servants. When jano recently bakashoza amakuru aganigoreka some districts including Rwampara na Nisingiro nezindi where jobs are sold. And one time the president said, I know about it, I've heard about it. District Service Commission Nibajangu leta milioni 15 kuhereza umurimo milioni 15 for somebody who's looking for a job. So at what we are, you may have the capacity to bank people, you know, we know now you either have strong parents, but otherwise you can't get that job. But no mabantu the way we are desperate to Uganda, and it's tukuja ubundi uchiriaho gunagarante munabona wazitunga na wazitayo abakate no bazakushaba 15 miliyoni 15 anaje barashabe zingahi. So ni competition you're not even sure wazitwara yo goine kuzitunga umuntu kugambira muna rondo umuntu mujangwa akotetera miliyoni 15 zo kutunga umuntu onganya le kamba gambe muzakuri yamuhero no zakuruga no sentence yo musoko because lero mu gahuro gasigaraho ino rubondo ryo moto ga government no raba umuntu bakweto hano numuzakuri sometimes no zakushanga abantu bakwetoye no bakuzika kwesente kezo because I mean I cannot imagine is a sente ari bintu either mbe mwakozere mu ino kumube mwakozere no naka promotion ningo inabazire binaye bakuzia ninga muguruze nkita kumuka hatuzayo ucheza yangu nore competition chairman hata umuntu mu expectinga kumwibotyo azo kagendera byo bwabe no gutunga ukazuha ebe bintu n'ebintu bibi. So agama kuna makuga gushasha ate nkimanza ngabiyene abarondemeramo ukabatine kijinje nyuma nibiza kusigana bagireba na misho bakujihuriza amatu. And this is very painful. Japan Africa Conference opens. Ningere chikana changire kare. I don't like this. Japan is a country like Uganda. China is a country like Uganda. Gashangum age. Ungaga kuza kwa Tanzania itwe gakoragana nitwe nga continent. Nyoni nyena tugire nkoragana Japan Uganda relations. China Uganda. But now because abahanga umuhanga bwago ngakiranga continent. Superpowers. You know, China has a GDP of 14 point something trillion dollars. Of course, America in 21 US trillion dollars. Then Japan akahanga ombuche bwako because Japan is as small as Uganda. In a 4 point something US trillion dollars. The whole of Africa, we are 2.7 US trillion dollars. Hatuma kuza kudiringa nitwe baretu bache batwatana twena badiringa ni mumurondo niko kuna kugira ati nyenda kugira ngo tunyuka cyayo mwavi konko yete ba sisters ba ubona na ba brothers babo ati why am I not dealing with you as a person nyeta family yona because I feel you're too small to talk to me nechintu nyowe to me musha koragana ya Japan na Africa aho tugira Japan rukoragana na Rwanda, you know, then tukagira Africa rukoragana tukabumbu. Museveni orders reforms in this sector. Obunda majani gakahimbuka. USA Uganda strike deportation. Ninyende binyowe ebyebi. Uganda koragana na America.
because America United States is a country, it's not a continent. Ejinemo mahanga ashakaga gukora North America because North America ni USA, United States, ni Canada na Mexico. So ni nangu ndevi yanga ndikoragana ni but not ihanga koragana ni twenka continent. Atu nibaba tukora abachimnonga. Yeah, Ghana lose 42 billion annually in district recruitment in January. Watine sente wagaruze. No commits to joining iPod. I think this is nyebuza kanyebuza ntaba kachibara bata. Being in iPod is okay because you are entitled to the benefits as well. Why wouldn't you? So bichiriza ngo baza joining iPod chiba yambe gukora imirimo yabo. Yani next year kandi twanyebugombe program why Kanunaka engages heads of government agencies in development. Ahandi makura gandi nibatworeka ngo the inaccuracies in Daily Monitor articles. Yahandika who will fix NRM's dilemma. No one without you fixing. By the way, you want in the even fixing NRM. The dilemma in NRM will be fixed by those in NRM because it is either them to save the party or to leave it anti-drones. Otherwise, a review could to know why. Had a lot of impunity. Omwana ba pushing omuntu waba kisika ahenda that mena ni anshobera bobo nyine ba creating opposition. I think they can be the one to fix the dilemma. Chibuzo chiriya Merkel Rock Route, a myriad of blessings. May I rest in peace. Akazi kujorwa mkaga kandi Uganda chamwishka. Why still elections during NRM party primaries is weakening the party. Of course, it weakens the party. Ati nyebuza abantu bechika chimwe abantu bine the same ideological orientation ni kwibana bakabura kwicereza no mukaruru waraba mbaka muzira ibibyona ubushangaha. Then a factor of production in agriculture efatenenjochi okurisenzo chat in business ya mani zimesete nyingi munonga business and tenders pages ziryomu noida kubushangaha. Then twahendra tureba bimzano make competition work for you ogunihira rebeni bicha ombimzano tukwendera papuro Ukraine's defensive rock shaken as Mukundane is suspended. Papuro shafti wrestling. All right. So bari bunonga Julius Vincent arabapuro bukede orimo Ruganda. Omusango gwa Chameleone kigambo ku kigambo babikoletera aha page ya Kana ntuchimanya mbu abira ari omukazi we ninga niwo bataka divorce njire Daniela ajire mukoti na yenda divorce imbibi bakoletera debe cyane bagamba home baja Trump ayagala okuleta abagwira mu Uganda a page ya munana tadabize munonga nawasakwa noza kubano yitunje urupapuro odushemene kabisa ndimujurize naza kwana koletera program radio city national guys abantu baza kubano babirambura munonga bagira mock wabukede atandika kumande study materials bukede yabukoletera deba new vision kitongore cyari mune koletera mu papura zabo bakoletera study materials nebinji bya Chameleone biguza mu papura or new vision or papura bukede then
bagira abasubuzi bajude ebibanyiga ababa mitinjireho na Prime Minister Robina na Banja hizo baheriye nyuma bazo bagamba bacha muri besharinga emishoro amateka agatakubikiriza gukora je n'ibindi bibeshonga zabo mushanju baztekom ndebe biro muri bateganisa study materials pass PLE GG nayo bajireta New Vision yakoretera binji ebukwatine na nebyamagara ebiyamba oworubuto okusindika omwana itwabara kaza binenda abo planinga kuzara ndibaha ninde babatire bishano bya fruits bari muno bakwereka ebyo kurya byoshemerire kuba norya oyinenda nabakugambira ukosheme kwanoje no antinentals bebukwatine nabyamagara ndane bari muno bagira ngo ezeje mbazi yitukurya ninga yitukunywa na yejosheme kwanza wacenshura umwe nene kutuzira kuzaraje umwe babukoretera bukede ya bireta byokora okwagaziza omwana okurya abana bito muno shangana ba struggling na appetite batina appetite yonko muzire okayamboto omwana wawe kugira ngo atunje appetite ebyemzano ninde bakuretera Uganda ukora bina kunekora ekwatina na nifaka za CHAN 2024 mbibi babireta reba bakochi evarimo no bagamba kokana bajangu yo team yetebekansizeje Ramukagoru Tamantuzana quarter finals no expecting a win. Vision Group esubi duwa chikopo mbibi babireta umurubukede yawe baja Isaac Nefanendez bazize umukoro gwa Sala yes mo Sala ine abenaza kutunge chikopo n'inashira bahandi nebo okubatagira mkorwe Senegal Cranes byeri no kukola okujikuba ku quarter finals mbibona babireta yakora katano uri Kenya nekwanezana na Madagascar Tanzania ne Morocco Ramukaga Uganda na Senegal Sudan na Algeria babireta shirinje rukumizonka na basakore tunjira mu maduka gona geto riri hanga ba agents bitu supermarkets petrol stations zayo heyo tunjira papara bukeda shirinje rukumi hamwe na New Vision ahashirinji 12 program ya sisimka etemene jendo misho tuchikwinire binji tatazinza kwa tuno bavuzi bomshawo twino muhangara benaisha kutushobora binte bukwatine na nentasi y'abantu no bakubasa kwiyonjera ntasi na mituro yabo ibyo ntiza kwa programmeji nko bwa hati katizo mukahumuro kace ntuza kuba ntugarika mutagarika TV West So it means when they attack there, they have been, it has been so far such a hariho potential yo kushanga umuntu ayire ururiro bwo yayinenda iza kuzara umwana akazara kabiri akuza kuyamenda ningashi kuzara umwana atayikiri so far those are the three Antin bafana attack. Yes, ibyo ni ibintu bishaka kwasa kwa amukazi wenda uri kufuna ururiro bwo mukanwa. So those are the chances uyire obire bina gabi kuri problem zimba. Now in diabetic patients I happen to have nyonkanya ngakora my recent study anje biri diabetes nonaka na dental disease kureba abantu bagurira shukari nibanga habi neki abintu burire bw'umukara so uza kushanga ngo umuntu kuba okushanga ine shukari abantu abine shukari ushangire muka nkabicwe kama so the condition za minus ni zirenga between bucwe kan change na ubirari 10 kushanga ngo ugoyine shukari ayina mino bidengere yes then bicwe kabundi nka 10 abarugire shukari inshanjwa harubo
Mbatiye ko kendera batongera gwa mino. Agarame bien. Then anekindi kushanga abarwire 10 ba shukari. Abarwire nka 88 au 89. Binurire kwenje. Kandi kize bucurure kwenje no umurushukari no kugira ngo uburure kwenje no umurushukari ne butuma eriye baza y'abashukari bakozesa itakoraje. So chances ziraye kugira ngo wabo yene uburure kwenje no ugwire shukari. Chances ziri kugira ngo ejeme baza y'abakubere ne bakwa. Uriyo tine burure kwenje no yanambira mbaza kagumara hemyaka nkenga he gukora. Iyo chances zo kuja kwinuromba shuba zijya higura. Ninga no twara yes, na complications ziriye zinde zo kufuna wo diabetic. You will know at a higher risk of getting more complications than the other one. Yeah, so the message here is very simple. One mango inenda kuine shukari. Yes. Or in pressure. First thing echo ine kukora no kugira ngo oyine kubana ochebeza mino at least emirundi ebiro mwaka. Some diabetic patients abo turagorora nitushara mutuguma tutandika kuba clean after 3 months. We have 3 months by improving to 6 months. After 6 months to take 1 year. After 1 year to garaka to reversing a cycle locally kureba ari corresponding na gum infection no corresponding. And people are now about picking some people no appreciating ngo umuntu sure picking. There are those are hold basic patients about that cleaning and from this kind of education. Bija twagezeho gukoragana nabo and ko kwija wareba kuyizire na hato kwari nabababire binamino gakutenga gatandikire kwenda koragara agamutu gasibagahama biwatwazihamo others gamutu umuntu to improving also reba ngo there is hope. So that is the basic key messages. Becharaba matumwe Ninyendo mute omugambira izaha twiteza omutongeje nyi Otaferwa Okay, twagaruka kandi twatwanyise z'abatuye no mujinka burijo tutandikiraha emirundi mingi ekiganiro cyitse twatuye no mujinka nabo ico tuganira amurama bizoba renda kureba entuka umuntu wa burijo abo kubana wari bamani mingi agatiroho government okureta program zona zirabiro tandikirantandwa ezabona bagabare za wareba imyuga the current PDM wareba nka program ka zone zarabira actually programs nyingi za government zikarubweza kweba no yakureba ngo zigendere kutungura umuntu
the current PDM program which given beyond aiming at how to uplift standards z'abantu konga kandi entunguke gigarike sigaririye ikintu cy'omuntu that you as an individual muteko ko ino strategic niyo ine commitment ya ngukuruga umboro so kutunguka n'iki turoto cyapena konka ubundi ntunguka nayo yangu kugireba amine kumeye kugireba so ndera kureba ko umuntu waburizo yakoza tunguka entunguke jo neijeta neretwa kineyenda kikubaho ndebeka bintu bisente nejangu na 39% of poverty turaho but nawe kube chendire which is good nicoreka ngo ntabaciroho abo akiri mu bworo so deraganira ahaku twakongera ko twarutunguka kuya chasing of poverty Vincent Mujuru umwamwebesa tumwine hanuya mu studio kandi nyina kumwakira kugira ngo abanza twakureho then tuganire pora sebo nakwakira ko bari kwija bamusi abo kuture wowe bari munonga mwami muzuzi nibanyita mwebesa Moses wanje nyaka koni umutir chindo word kandi nangwa wabiri wakoziraha uko muzuci kwa president imyaka ikimihoidi abatwishize nimbaramsya kanwena nimbakira program wiji yitwaza kutandika mwe bari munonga okay yabare kandi tujye tuganira ahanshonga niyemwe tenda kurebe umuntu waburijo how best can we develop entunguka y'umuntu waburijo nebe heta neyetaga ki omuntu tunguka because omwamwebesa watambura warga wazumbyaga noreba resources abantu bine konka acho every ntunguka acho every ntunguka so you realize ngine binte bishemeye kuba because we ibyo kureba because we achieve that very development yes tukakora chi umuntu waburijo kutunguka kukurakurana nitwetaga chimpress what should be done munonga mbweno kwenda kongera kusobora hantunguka yo muntu waburijo abinjira bagira ngwe ntunguka koma kugira sente konke ntunguka naro kutunguka ko muntu waburijo naro ko muntu wena nukurekerwa ibintu byinshi teka n'ekintu ky'amaani omukutunguka omubyamagara n'ekintu ky'omugaso omukutunguka kusharamu naro kukora decision ekire n'ekintu ky'amaani omukutunguka kumanya omuntu kugira okumanya nakyo n'ekintu ky'amaani omutunguka mbwenu ebikuletera omuntu waburijo naro omuntu wena yatunguka ekyo kwanza kyabyona n'okumanya naro n'okutiina ruhanga ni kikuru k'orukutiina ruhanga oyitegereza buri kimwe kyona na mbwenu takagira bintu bingi munonga byona turagambeho basibona abanyaba bampurikize okutunguka takagira ibindi byona okumanya ruhanga n'ikintu cy'omugaso munonga aho kumanya ruhanga nako bwenje nako kumanya buri kimwe cyona umuringo gwacyo okutunguka ninja kutandikira hantasi that is key yes abantu kugira entasya yo maka ni kumunonga omuntu yaba natunguka
okugira esente zikubasa kumuyamba gukora icyari kwenda kugura ubundi kubona ibyo kurya n'ubundi kutunga obuhereza bw'irwariro akaraguzaje ibyo ni ntunguka naye umuntu kutunguka akagira ubukugu akagira amagezi akagira ubushobozi bwo kusharamu umwebembezi oramwebembere ibyo ni ntunguka kwa yasharamu umuntu atizira akamuzanda bwonko akamusharira mwata kimanyiri ibyo ni ntunguka y'amana munonga intunguka y'umuntu kumanya ukwashimiye kukozesa ibyayini umuntu cyangwa n'ibintu ningabiri nke bitaruho nabwo nushanga atakukimanya ngo ibyo n'ibintu mugasho naribiri nke bitaruho nushanga utarukukimanya so intunguka niyitorora ibintu ebyo kwe kumanya kukozesa ebintu umuringo gwabyo kandi utarukushisha ebi byona binaka kwate n'intunguka umuntu yatamanyire ebyo ati intunguka ni yanga mwene basibona abanyabamurikize umiringo yitu umituro yitu twine kwetegereza uko twakwasa kugira intasya aharurengo rw'amakaga yitu kureba ngo twabasa kwesya buri kimwe cyona icyakwinyi kitutambira omwamwebesa ine cyo wagambaho urenda twatandikira ekwatirine na shanga abantu bine resources konko bundi banka batazine konka bo bazine shimaze bayamba tandikaho ngasho taking off simbura konka mwina rinkata kuzuma yangwazine wagamba kindi kwatirina n'umuntu kushanga batine that right to ba capacity yo kuchwa muje kurondo mwebeza akire ibintu bina nto akomariye byonka noreba n'ibintu ebirukuretwa ebindi factors kubeta nzira kwate n'intasi y'uma because you see if you don't have the financial capacity uri na leta nkumezi nizoba gukora people change money bazahanza bazo nkumezi ibi hata kiza kuzeta ubu yaze tumkasheshi azari aiba kwanu baterera karuru atkora heze kuterura ba nanga katujengu nangwa yazi kwa mtwaro katujire because rare ngakajengu naga umtwara kubana gwenbaga mbwenu kumtwaro uzirengu bankumkashesho mwage no iniki njasta konka ushaka mcharetwa de utagira capacity yo kubasa solving ibizu byawe na nesente mbwenu uriyo wazi kwerekana umwiruka akubato yino alternative nyendere ngutugaruke aha grassroots hariya uza kutunga echo umuntu waburije shebe kuba ine the financial capacity wanye tegereza the financial capacity asheme kuba ayino bushoborozi obo kugira ngo tino kubaza kwija akamuru waringa ngashaka mbia byana kasente asheme kuba wowe nyini utuyiro bwo bwo buturu arukuchera kajati impura nyendeki ninchesio narwara ninyirabuza kutunga that financial capacity liberates you from so many bondages nekwe bizubi na nyera tugaruka grassroots ogwo muntu ruchino omuntu orinyakayojo omuntu orkakoba omuntu harwe andeswe abandize nkai kubanza kwesotinga rero bari baza kwiza bagabase dushanye umuntu atarubaza ushanye umuntu nabaza kura inamagara mabi ari kubaza kweraguza
atagiye kufatyo atagiye kuzakwanga kweshengereza tugarucaho nyine what should people do in their communities to empower that first empowerment iba kwetenga day to day life iba kurabamu atungashe bwashisha atugumuntu ashire kubari sheka nakora ki aho kubejo cyonyine kiza kumuyambe ibyo yeba bari munonga bani cyo twagamba n'iki kikuru kandi uzima president kireba umyanya mingi munonga ni mwaho ahimwa ahimuroko no mucerero tungo bugabe bwo kushara umwebembezi oyine kumwebembera kandi akamusiya hacyari kwenda ni kikuru munonga akuba tukirebe kinje myanya tagiye hatu umuntu bamuletera shiringi 10 nari 12 namwe nabona bashiringi 5 ushanga zahindura intekateka yawe wabura kutorana umwebembezi hazicyo kibiri bantumwe icyo ni kiretwa ubumwe obutagira intasi rukumara naru n'ubumwe ona kuchito hangwa konkamwenu bantumwe bampurikize banywano banje nitwetaga gukora nitwetaga kumanya nitwetaga ibimwe kubyetekereza akuba twagamba ubwebembezi n'ikintu cyango umuntu ngukari umuntu waburizo nango nwabo idara ryona watorana umwebembezi utakubasa kwetegereza nashi utakubasa kugira ubuzari n'ibyo uri gukora nari n'intura yawe hatu nushanga cyagira cyateganisa umutunguka kwawe ninja kwecho kureberaho ubumwe n'ubumwe government negezaho leta ninja kuzita nk'esente z'imyoga izizwa kugira kwita muri za PDM iyi ni ikigendererwa cyo kugira ngo umuntu waburijo zimugashire agire na bukiye gasubira mu muryango zimutungure konka ko kubotagizire umwebembezi uruko basa kugira ubuzare niwe ako umugashuko umwebembezi ukira munonga nkarengo bishengero na parliament n'indongo zindi no kureba ngo yakora ubwanyampara bwese bintu bya government ukira munonga sente kuri zizire kuyamba zigenderere kuyamba umuntu wahanzi zamuhika zamugiro mugasho konko mwebembezi ko kubotatorine ko kubo watorana owakwinkumibiri narukumva rubago ugubagamba tuwamanye habuyiri ako mwesente zo kuhika abantu mwe nzibazitaro tuwamanya gutungirata hati mujya kushanga yuwatora ne sente watwatera umuntu konka batera umuntu abesente ngo mwe kwagata yukuzoronda yabura yubane myakesha tobanena atizire kuzireba atizire kureba uruguto nkuru atizire kureba ibikufama ntatu noferwa wareba ngo mwetegereza bebembezi nimbasha mwetegereza bebembezi umwe nk'abantu mutorana umwebembezi yafata kuzire bwa nyampara bwese za government n'emirimo ya government keze ntindo zo kureba n'amarwaro n'amasomero atakubasa kushika abantu akamanyikira uko bashasha n'ubwakwiza akakwa miliyoni akabura n'abadisitoye ko yo nagira ngo akakwate akazare ko muntu umutezi w'akarunkana none umwemezi wanje no service delivery service ohereza no buhereza umwebembezi obuzari bw'umwebembezi n'umutezi w'akaruru iwe nanye no buhereza no buhereza hatari obuhereza umugasho gw'umwebembezi buzima n'ubutaro wareba ubuhereza bwabura ikindi n'ubuhereza ubuhereza bwabutaro umenye ngo nikiza tuteganisa intunguka y'umuntu wa burijo ako umuntu wa burijo takatunguka
takatunguka atini irwaro takatunguka atini ishemero takatunguka atini gutu takatunguka atini mizi n'amashanyarazi n'amashomero mukaga n'obutare bw'ebintu byabo kandi ebyo nibirwanirwa abebembezi nicyo twinikurondera abebembezi ahubwo kubasa kugira ubuzare n'abantu abarikwebembera kandi ubuzare butari bwo kugura. Now tugamba nikimanyisa ngo we the voters itwe abatezi bakaruru twine kitegereza because obwira bwinji we can choose to blame the government abamuntu kwe tukora then government konka yes namazima government ine ebyayo ebyo tekokora ebitakwebasuza ebimwamwebesa aruna tugambira aha hariho ebyo kubasa kwetenga kunkota kubyebasa na hatuko mu government government ne birete the reason we choose leaders is that ati itotwera tukayishoka mwishengero I come from Rwanda twera tukarga tukaza omwishengero umuntu itonto assuming ngo har Rwanda aho kurgaona weno mangu mwembezi wawe hari ndubara kwishaza yawe yona muri bara stage aho mwembezi wawe rustamu wa nonse na south ndubara nonse rya south rya tukaza yaho katurubindi we don't fit there so nduba turonzrogo tuteka tangu na tware teko bitu bietego bitu so the use of a leader is to rob. Exactly. Rob it when chindo okushakira abantu. Exactly. Twine challenges ABCD tuyabarisa tuterwe cyane abantu bitu nibenda dams tuyabahinji tuteganisibwe cy'abantu bitu nibendeki hadobwe we can say one which correct bazaje ngo abantu over ya how you represent them new yakariyawo ndo assuming ngo ebyo kugamba batumere njobwire kuchokaren tubuza ebyo kugamba byayikota garuka yumanyuta ntuba twentage but of course it is no surprise pina batakagambaga tanana vlichara kozo parliament kigambo cyo buri kugamba na hati tugamba so konka point yonerungu abantu baburizo ntwetaga kuchimanya rero tucheza kuchimanya tukabanja njibanje manisa ngutaka mutire tubanze twamanya n'umuntu cyo kora shanje mutire yabo ese ndezabenaga osyo wiro yebuzo byo tukashi kara tuguzire sente naiza kufayo kwera kumanya ngihinde kusasa icyo cyebuze icya kabiri ubwo yebuze ubwo muntu tutireyo tumutumireki harobo kushanga ati kamwamku yaba kwa sente kile ko mama kwengwa ntwari mwisha to kunza kumbanza ngwanye cyakoze so it means unabo kanokera buriza no fayo no basa kushanga hora agarukire hatine kirarengeho abo kuba obwe obuherezo bwa kweretwa government ubuno wine basa kuteka hata you may be stagnant no basa otakure abo kuba service delivery yakubeneija obundi teruho so turiyo tuja muri twenga twino muga ugukora unkubaza kutunguka one of which no kuraba umucuzi ngabebemeze barunji no omama bese oyo nshobora akwate neje ntunguka kandi nturebe rede ngutwagamba aho umuntu government katugarice aha muga bw'umuntu aho kuba twachimanyire ngo government ne katukoma government pix atoko n'umuga bw'umwebembezi ubwasheme kuba nakora abantu banje bina amarwaro bina amashomero bina nguto bina amashanyarazi kandi cyuma amashanyarazi ngoreka nugongera value hata abantu bakoremera metali yemwe nemwe amashanyarazi gakiko mucega nkecho habaho value addition abintu bingi ibyo nentunguka president twanagamba na umuntu waburijo nyena ngutugumeho munonga because ito tukore the right to like tubuze ngo hatabwe nje kitaro because you cannot come and blame me to good you can't blame me taro you know I have to want to mangu tibyange konga we also have our own duties ebyo muntu wabuje cheme kwekorera omukaye kutanchira omukaye what are those roles before we blame the system we bari munonga
muzuriza mbwenu umwuga nari ubuvunanizibwa bw'umuntu wa burijo narondije umuntu ngukana guha twine twaza tuti mwanya umuntu nze yanje government twari umwuga gwayo konki itwe ubuvunanizibwa witino buha mbwenu nituma kagitu twine kugira twakora umuntu twayimuka akora agira integeka agira plan kabwashesha nyuwe ninza gukora ki ako nuyenda kurya nuyenda kunywa nuyenda n'ibintu bingi tokabuhuta kuziri imwe bantu mureke twejumbire narutwetabe omukukora ako tutakozire tukababarera ngaro ntubase butagira ntunguka igitwareba kororyo umuhingi jezaho uhingi kororyo murisa ukurisa kuteze kororyo ubeduka gikitinsa bashesha umugiti nyine kuzumuduka nkakira abantu kagamba nabukurungi kandi nkaguza ebinshimiye kuguza nishaba ntujye uvunanisba uko nabana government n'ibintu na leta konka twatagizire vunanisba ukashanga umuntu nakora ikikire mu biro byahwire arakumbira ingari hano abantu banje government ni takoransi igitaho konko shanga umuntu ayine mitehimbwa ajya koransi na cyaro nimutoka agira bamwe konko shanga nagira na kurraho ibyoma kashi bweco ati arho ezenguto sorry for interruption ezezibakoze zona sign post byome kwa byoreka nukona ahamisho arho byo kumanya bakabishara kare nuko usanga pipe sazire and you can add anything kandi byo baba bitireho kwenda ngo bayambe narabatambire umuntu wansi umuntu wenyuma nari umuntu wena aba bataho icapa narakamanyiso ko kugira ngo wegene kona narahar hortindo narahar ho zebra crossing hati ukizuka kiyawo hati nikimanyisa ngubuzi mu mbintu byentunguka nobo wagizahaza nanoba nubo wateka kubi nubo tagira vunanizwa bantumwe muri cyo vunanizwa umuringo ubona oba nahaka yawe nari iki government yakwa kikwatiki niwe cyawe icyo ine nkumuntu haka yawe niwe reba ngo wakikwataje muri cyo turi mwe ukushishe bintu naro kuvaga nusanga cyaretera intunguka y'amakabitu yazahanze yes wabere mnonga omwami mwebesa bamwita mwebesa Moses from RDC kandi anumanya cyo tugane tumugamwe twawe we cannot tuzazare na chiburaburansa kandi numukimanya omwami mwebesa ninjye abantu buntu betagana cyo kucibisya kugira ngo nyonko umuntu ucyetegereza kungana buntu kiri ensi yo kugira it must be having powerful homesteads exactly. Kamarungi amaka families zitekwa kuba zitebo zikarugama abantu bakazombe yes stanchira musinje gurumwenzo yes hata buruka yabene ntasere kumara kimata mu kurya abantu bashoma barabuza nje bariji hata gama kagari yo communities ko gagita eba community sel bumuruka megombora isaza hargamu haterioti tria bihanga so atama kugo amakaga abasorted then you will find a stable country somewhere so kongata abantu bategadenka ngumbaza kutandika kombe kayiguru nkayiyona tutewe ugira abantu abarire bakimuka binamani bakimuka mbateka positive thinking barije hadi mukagiri hanga rungi so tutandikira hakaho so niyo kurebera turiyo tugira ngo abantu tujye kujunanizwa bita ibintu binonga ibintu biteganisa ubwiro
been a leader hariho n'ikindi kitara disputing turiyo tugamba Antasya ntubasa kugira Antasya yunga kongana Antasya netaga abantu abine peaceful mind attitude turiyo turebe lot of violence in our communities turiyo tureba binja bintu ebintu baho men and women anorunga like hazaba abantu bakweza kucankara nyemirunde minji hati bazara abana aburashanje umwana yakura na lacking parental guidance bakora they grow into social rompens abo kwa tubarakuzire nishe na nyina kuboraje we are seeing all these social factors finally contributing kuza kuvugana like driving back home kongoye n'abantu amahana baza kujya ngo gumsha China tachmachi so we also need to look at social life y'abantu bashimye kubantu batura bata we need to look at how we can avoid crime abo abantu abaraye bari mu community zitabaza kugira ngo rekogwe nyuma kasente cyo kuramgira mwe eki nabo still mbamtine himkuza so when it comes to inshonga ya osinjo maka kanche thank you ndetagala gukora cyangwa ngabebe mbizika government what can we do to domestic violence ni chuma bintemeroho na mwancu baza kuri financial factor turumu kugira ngo habe Antasya nunje habe hoki akwa nosanga mwe the children one another not providing ABCD so binema kwatene by'Antasya konga ho tkoreki nka government nkabezi nk'abantu kugira ngo haroho buteka ombientura y'abantu mwene wagambe kigambo kirungi domestic violence entaruzo maka zine okuzukuteganisa entunguka y'omuntu wa burijo na rumuntu wena abantu barwana abantu basiba batongana omiringo yabo tabarigira bwire natubarigira mutama bwo kutekateka aha bintu ibyakubasa kubatasi ibyakubasa kubatambira bakatunga Antasya akuba omiringo mingi tukirebire nutaho maka usanga umwana narwana na nyina umwana narwana nishe umwana narwana n'umwana mugenzi we mbwe nosanga ekayona imakavyo nabazima ebimwe ebingi nibiretwa Antasya nche konka nebindi nabwe nibiretwa abantu utagira uhabza hango kandi umuntu utatina ruhanga umugamba kwanje nagira ngo imwe bantu mwahimuri mwena nartwena nimanye nguriyomwe aine okwar kushero aine dini yar kwich aine nyichiriza ye okwar kumanya ruhanga konka nibatira umuranga ruhanga tarutindi kutekta ngo harwe dini eri kusomesa abantu ngo bibe eri kusomesa abantu ngo bitane eri kusomesa abantu ngo baryane idini zona nisomesa abantu kuturana kurungi kukundana kwetegerezangana kandi ukora hamwe mbwenu ebyo wareba byabura mu maka hati ntaruza maka nshisha bingi nusanga n'umwana akwantegereza ngweka niryihanga ekaye tagizire musinge burungi ikagira abana barungi kabakuzaje ngukura ubugwenzi umwana kwaguma utamurebere yagira akazi kuyiba akakamukuramu utamanyire ukaguma n'umutera hamutwe nubwo akushoya zumva nindi nayo tayinish kubaza wata mukono gukora buri kimwe cyo akwecho naba kimanyire nukuba guryo muzegwe mwenye basaba abanyabona basibo ukira mwonga bazire mureke tugirire ubwire amakagaitu akwa nubwo musinge gwentunguka yihanga namba yoko banza wagira umwana yatendekwa kubi nango nubu yakutunga chance akaba mukuru wihanga narakabumwirembezi wacyaro naguma atakusoronzya emirimo nguko kugetaga nujya kushanga ibindi bifa
nabarya murukwe tukirebere kingi umwe aberembezi nubo bakusanga nibarebya nangwa n'imyanya ya gavumenti yakubiri netambira abantu ukashanga ngo agiguruze ecyakwirenkiza ubone sente za zeswantu tugamba ngo neze myoga ukashanga ukiza kurunda cyaro karundu wasungire akabura ukimuta kandi ukashanga it is accounted for exactly like betraying your own people exactly okurebya abantu twaba tutaterekanise kurunja makagaitu tukachendeze entaro z'umumaka tuketegereza amakagito gakutwaza hati ntuyiza gumatferiwe aba tubatakuza abantu bovunanizwa nesente za kusora muzaruguto imbuyo kuzireba nakoragana nabo bazirya usanga inguto ziri bahandagazi bantumwe mureke tute amani amusinge gwamaka akuba intunguka ubwerembeze burungi obuhereza burungi nubutandikira aho rero busayigo ihanga ryaza kufa narutandikira umuka yawe. Yes, omurujungu bagira mu chat begins at home. Ebe byabromuka umuntu akakura atakubimanya. Nibyo bikuza kumuguma atabyine azerida. Arabicweka uko mu community zitayitutura. Noshanga ngo icweka cyo in certain sub account. Takaraba mugagureda. Atuyebuza 25% icweke ikikora ki. Kandi umwegureda zose ebe motoka gureda nebe motoka kushari biro naha district naranyanya ya government biro bishitani nango mwene sente zo kwija kugira ngo zamajuta zitume motoka mu bitambure nazo ziro ko rukuza kukireba government nango mwe itakakize ebe kushari buto umyanya ya district n'indizo nyanya indizo kinkia n'indizo etaka bishikize umwe abantu akare umyanya nyine bakabafayo usanga ubahanda rusaba konkati tutangaza no biroho nusanga umwe buguto burinko ebahandagaze akuba kasente akoko bakizire mukayambe umwe bari abo butagira mutuma gubuntu abo umuntu ukora kubi akasente ko kushara inguto naba yakarire kare akabantu baguma bintu muzogo go butamarwa. Of course, so nabacho ebe byone bityo tugamba turiya grassroots turiya musinge gwa hansi turiya maka akakorwa ki ebintu bisheme preparing development kureta hentunguka abo kuba ngo kubigama ngo mwana muhanda atarukuga ngo yakuze hati ebityo tugamba bitandikire kare because rweje tukuza abantu b'ubujunani. You can imagine like having a leader anargumcheka emyaka 5 10 n'ubundi kurenga tine kinde kiri visible icyo tanjo notana kwebuza ugumuntu akigenderire but some people do not care obhangwa so when aba tabona kumanya imyaka nibaza ko mingi but somebody is not bothered. So tugeza kuganira nshongejo turikugeza kugira ngo buri yomo muri twe tube awakened feyo tube bakari simuche yes simuche nabo cyatwaza kumuroka ngaburijo twaza abo kubaza abashaha ibintu neceka twizagaruka tugumiza mu kiganiro citu turi ya TV West akashoza bombe cyo cyambara atugace. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great
great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. You say nothing yet. This Big Brother Naija Season 10. It's 10 times the drama, 10 times the rivalry, and 10 times the game. This is certified. No zero, no minus. Watch all the Eviction Nights live on Palmagic Prime, channel 303 on GoTV, and channel 148 on DSTV every Sunday at 9 p.m. for just 11,500 shillings on GoTV Plus, or 15,000 shillings on DSTV Access with Kawiki. Gold sponsor, Guinness. MultiChoice Uganda is regulated by UCC. Start Time presents Miss Uganda presentation live on Makura Chica. 25 stunning finalists from different regions of Uganda begin their quest at boot camp. Who will be the next Miss Uganda? Don't miss music performances from VP Band and known and Trace Melon. Watch the show live from Sheraton Hotel this Friday, starting at 6 p.m. on Makura Chica, only on Star Times. Miss Uganda 2025. True Ugandan Beauty. Sponsored by V&A Sherry, Vaseline, U-Home, Xiaomi, Antico Safari Lodge, Sheraton Hotel, Print Creation, Richa and Uganda, Chile Motors, Malesino Industry Park, and the lead sponsors, now Furniture Manufacturing. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18. Drink responsibly. Banya-Uganda, mwetebekanisize obu nibwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 10,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star ishatu star 10# simu yawe abwa shiringi 10,000 zonka. Rero otegereza omucha boxing bihembo nyamwingi uri kwirebera TV buri wiki uri kwayahoranwa ukweta mu draw yitu biri wa mugaga chaye mwene cheka izekiro waheza kusingura no basatware cyo bahangura ninga bakwe musente omukashi emiliyoni iri kweta mu kazano nikwe n'imicha yawe yo kusingura iri kweyongera mweno tarindaho terasta 238 star ishatu star 10# oyegito mu kazano bugahati akarone kagangaho buri hamwe. Tandikiza bakurunji na simuka program aha TV West. Twekitego okuguru kubanza okusirwa gatano okutandika shayi mwezi kasheshe aha TV West oguru kutunga kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji. Imo mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi kaje utakubasa tambra kaje utakubasa kwihaho okubanza netubona tuganira bejiro nebyo bwegese jariwe urwa kabiri nituba twina abantu abakutwegesa ahadimisuburo nesente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawe rubukoze. Urwa kashatu nituba twina abakumurisa abari kugamza bituma yito muteka hamwe no kugonjora shonga zamaka. Omuntu okubowa mani ninga shiwo munyeto ku buryo wa mani izina rugekora kandi izina ryo kwekora munyeto sinege ngiro kweto wakuze kubasa kwino yanga ejo kwesiza kandi bakajya nitwegera sande nashobora ubutu kweza ko agaruka kasheshe twegitebo aha TV West buri kasheshe shaha emwe. Chirisimuka, and we are still moving forward. Zabeda chikasha tunitano kaburijo ekiganiro ekikomana nitano so twenda chika 10 Vincent mjuzo mu studio nyine mwami Moses Mwebesa kandi umunyambara kandi umwebembezi kandi umunya Uganda ebyo ndibyo bikuru no munya Uganda we are talking about shonga kwatabanya Uganda n'umuntu wa burijo tugamba nshonga zo muntu wa burijo kandi no myambara kandi tugamba nukatinga cross na twatire tuganira aba bantu abatugambaho
twagamba ngo ibintu journalism ubu bashemeye kwitwe journalism uyantu decoration tutamaka mu nduranga tukabeniga gamete kureji konga jobwe kora yes mbere yoke kozira 100% to twine chisheme kora twikirana mu cyine chisheme kora konga we nyendera ko tuyumwe bakaruma mwese tubire turonda abantu nabebembezi babembezi bashemeye kugira qualities ki what are those qualities of good leadership kugira ngo umuntu turaze nga twatorine bashemeye ko ababwine kituyambe nitwe gabwa tuburonzo robo kwakuruzo kaburunda muntu kimure babwine akabumwebembeza abakuba those who have those qualities will help us omuntu kurakurana yitu kukutumena tugamba nankana chizayo nwakuchiza sente hatukaronda ebyo without concentrating on those qualities tubaza wiza kwenda tambira wiko omuntu kai because tukadeviating from the norm. So what should be the qualities of good leadership omwebembeza shebe kuba nga omwami muzuzi Vincent mbwen omwebembeza omurungi ashimye kuba yowe okutina ruhanga ekyo kimwe kandi kya kabiri omwebembezi aine kuba nabasa kuha accountability nabasa kuha embarira nango rwakuba ry'omwebembezi wa family narweka atari kubasa kwimuka ubumwe n'ubumwe akakora urukiko na family ye nekaye akagira ati mbwenu ekeji umwako naro musizo neji tugizire tasya eri kwinganeti nitwetaga kongeramo naro twetaga koreki umuntu utakuhamwanzuro njya gwita umwanzuro utakwanzura abantu be ebikozerwe nabatari mwebembezi mungi somebody does not give accountability utakuha accountability naba utakwanzura byabasize gukora nabatari mwebembezi mungi akuba kangwa cyo kurebera yes umurye cyo cyo rino ati ngamba stage ina bebembezi binjyande ngo zitazumwe na zumwe ko ngantwenderara babimba parliament na a member of parliament agenda ito rukita mu kanso kumanya kanso yone tesa akatware chiko bya kanso akakanso mba kansas yo community zoko witu Nyamtanga. I come from Nyamtanga raba chindo haraba I mean we all come to the tenso mu kanso. A member of parliament is entitled to kustama na kanso umutesa zayo akamanye biteka teko by'abantu one way yokubasa kujang to represent it na bana stamu kanso manyamkara mu parliament na batwire tenso byomuka every jirombantu God will reconcile and once in a while she make garuko mu kanso parliament to don't take it is it what you are talking about? Yes, as accountability? yes nimbasa kongera kuchobora kuambuza omurimo gwa member wa parliament sheme gukora ki umunyishengero one ashimye kutayira abantu abakuzwekera marahuri baraza nari nchiko akakora inchiko nabo akamanye bikubashasha kandi akagaraka akaza umwe obwire n'ububura bukugira ngo abamenya yitegereza nanakore inchiko n'abantu benyima konkecho kwako batakibasize naragirwa kuko inchiko n'urukiko rwa kanso akwando baruzwekirwe ba kansara kurwo mu ward zone akamanye bitekatiko byabo akabitwara umwishengero now ibitekatiko bimwe bikurikija umwe sitenkeje nari cwika nke cyaba kindi kikwenda gukorwa nabaro musente bagira mu hati kurigire zibetwire ko mu cwika kiti cya site cyangire ntwenda billion 5 n'umurimo gwa member wa parliament narwo mwishengero kuzo rukiko rwa kamparo rwa parliament akazirwanira akariyo muzisha kandi zikisha akakaskurata akariyo muzazanza ikizagirasta ikizakora kwa atasukuratire hata mushanga kitagira mugasho kandi ubwirogo ba member ba parliament babuhebwa akuba parliament y'umukura nari ishengero
parliament ekiko rwa kabiri rwa kashatu na rwa kana ko rwa gatanu no rwa mkaga na sande no kubanza yabatara cabinet ministers yabatara cabinet minister ako yabara cabinet minister narogo kusitama aharwariro rwakachika ko kusharira muyanga abo bono basitama burwa kabiri mbene member wa parliament na higurwa rwa kana rwa gatanu rwa mkaga na sande na mande yabatari wa cabinet kugaruka inyuma kwetegereza ibikushasha abantu nibiha then kugira ngo sandere kwizo rwa kabiri abitwa mu parliament konka member wa parliament yatakubasa korecho hato nushangaho hariho rutindo ruhango munonga umwe parliament nkwere gukora konko umwe nushanga ibintu bitashirizwa kandi abaturikize ibintu mutakubereba hataho nuho mwine kuteka ho rupimo ukamanya umwebembezi iki nakibasa nari kitakibasa kashwara atizira kahuri kubashasha ubundi yambara imyezena ubundi yambara imyaka ena muyona ajimazire atakijaga kwetegereza kureba ikikushasha abantu enyuma otakahuriraga ngo ashitamire muri kikuru rwa kanso yakika atso muyibuza kasho kwa atamanye kushasha we byatshikira umwishenjero nibiya unashakike bya family ye unashakike byo mbwe nebyo tuyineguma byetegereza kugira ngo cyatuyamba kutora nabebembeza abo mugasho kandi batwera umuntu mugayitu andengo zone tugenda okuhendera of course program yitu ekiganiro ekyo kitwaturumu kandi akire karinga katwaho byo gutuma bwase cyangwa kutureba habwa na munonga in relation none tumenye tuganira we bari munonga mwa Vincent mwene banywano banje baturikize nko twagamba nimbashaba ngumutima amani minji okukira munonga nkombururo butwaza kuzamu okutorana abebembezi abo kubasa kugira ubuzare nabo barkwebembera ubuzare bw'umuntu n'ubumanya umuntu yasimyaka nkaga umuntu yasimyaka 50 kumpashi iwe icyo mpuyira umucye cyarakoze nkiya umwe usanga n'umuntu n'umurisa wembuzi nari umukozi w'urutoki atakubasa kukirira nowe atineka kwate n'intura y'abantu baburizo unaswa mutuma ngwakuzwekere no waso wena umburo butwaza kuzamu nimbashaba muswize mwabebembe zabo abine kubazwekera kituyambe omuntu nguka yamakabitu omuntu mugayi hangagitu omuntu mugayi yesitu nasigara ndumebesa Moses owanyaka koni rukindo ward kandi wakuzira president imyaka imuhwire kandi urukubashaba ngo mutorane nko muzuke wa parliament wambara city house nizire independent na umuntu tinekibina kandi akamanyiso kanje no mushana bantumwe nyitekatekire kwakira bona mwe bari munonga mukama ibimukutangaro abase. Okay, thank you so much omwami Moses Mwebesa okuba nitwa Kasheshaka nyenda kusima ahabo kwija kwawe kuba nitwe Kasheshaka kandi ruganira nitwe nyenda kusimiwe ogumena arebe kiganiro eki okurwo butwatandika tugumira kugasha hemwe kugamwe ikiganiro cyabiri kaburiro ntenderaha katwashira kashoshore cyakandi program neza kuvuza mu kusesha 3 mugumeho imbereze birungi izo barungi divest ne gumza pereza nehinda Kamuza ibisensino nakakushitukaho Chenda kunywa kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara.
Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment. Got a question for you. Kufa kuleka